Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngisicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ngokusamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze kulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kushaya nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke usengaphuthi-ke indaba ongaze njengamanje ngawucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana lithi MK-ke njengoba sonke sazi ukuthi-ke ibinemithingi-ke laphana-ke ibize-ke imida-ke eMoses Mabhida-ke laphana-ke bizomemezela ukuthi-ke mhla 15 December-ke izobe si-celebrate-ke i-1 year anniversary-ke laphana-ke njengoba sonke-ke sazi ukuthi yasungulwa-ke mhla zingu-16 December-ke 2023 na-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi okuningi kuze ngaphelize nje udlala-ke ividiyo-ke uzele wena kuningi-ke laphana-ke. Mina ngicela kuwe laphana sizwile-ke ividiyo ngene comment section-ke fusha uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke esicindezela ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje kushaya nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke ividiyo-ke awuyithokozele. Ya, seku-right. Ngane zakwethu ziyakhala la ne. Sidla ngomhla ka-15 ngoDisemba. Siyacela bonke nje inhliziyo zabo ezisemkhontweni njengamanje but imizimba yabo isengale emaqembini abo. Siyanicela ngandla ukuthi buyani ngomhla ka-15 sifuna ukuba nani la. Asifuni inhliziyo zenu zibe la emkhontweni but imizimba yenu ibe ngale. Ngomhla ka-15 sobe sibuza i-GNU ukuthi-ke e-KZN bapha abantu benu ngoba phela abantu bomkhonto wesizwe bonke namba lebekhona nivotelwe obani. So nje ngalokho nje ahlangane ndaba mfowethu ngoba ngakukholwa namanje. Siyabonga. Bakho la sibhasiswa khona umkhonto khona ayakubuhle kahle kumele umkhonto ukwazi. Lesikhipha lezi bangakuyifuna bafuthu sikhona nazi yabona nje thinta umancwane nje la akukho into engekho la ngene zakwethu. Mama ithi number yakho uzokuthini 71 00 53198. Nangokoma ngase Cape Town ngise workshop mangabe eThekwini nje workshop ngase Chicken Licken ngaka rice wakho kunamatende adayisa MK ngicabanga ukuthi le 7 lingehla kwelamapheni lino sale green liphezulu ekuqaleni ungadideki usale wakho ugreen uyobona nje ngezikidi ose Cape Town yena umenjani siyakhorina hayi ke bafowethu nazi bafowethu ufuna into omkhonto nje uyayithola nje uphinde inamba 071 00 53198. Ngicela nibabone ukuthi obani laba. Ngicela ukuthi nibabone ngemuva. Ngemuva. Phela ha. Niyabona. Ngithola lapho. Woza nendaba. Woza nendlebe. Ayibona njani? Indaba nonika uhlanya luze ligwaze nalo lungasazi.